जोबोद मोजां बाथ्रा आरो गोजोननायनि बाथ्रा जिहेतु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावहाय बिटिआरआव मोनसे मोजां गोरोबथा जानानै थांबाय बे गोरोबथानि उनावहाय जोंनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव जि जोंनि गोबां हारिफोरनि गेजेराव जि दाङाबाजि मोनसे दंमोन बे दाङाबाजिया जोंनि गेजेराव दिनै गैला आरो बे दाङाबाजि गैयैनि उनावहाय जोंनि ओनसोलफोरावहाय गोबां बिदि जौगानायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनना बुङोब्ला मोनसे ओनसोल मोनसे हारिफोरा माने जौगानो थाखायब्ला जोंनि गेजेराव जेबो दाङाबाजि थायोब्ला माने जौगानो हाया आरो दाङाबाजि गैयैनि थाखाय दिनै जोंनि गेजेराव गोबां जौगानाय जों नुनो मोनदों आरो लोगोसे बिनि उनावहाय बिटिआरआवहाय जे प्रमद बर'नि दैदेननायाव गबिन्द बसुमतारिनि दैदेननायाव जि इउपिपिएलआ सरकार बानायबाय मोनसे मोजां सरकार जों बानायनो हादों आरो बे सरकारनि गेजेरजों रायजो राजानि गोबां बिदि माबाफोरखौ बिदि समयसाफोरखौ सुफुंनो हानायखौ जों नुनो मोनदों बेनिखाय दिनै जोंनि गेजेराव बर' बहाबा गुरखा बहाबा आदिबासि बेनि गेजेराव जिफोर दाङाबाजि दंमोन बेफोर जेबो माने दाङाबाजि जोंनि गेजेराव गैला दानलाय सुलाय जादों मोनसे समाव बेफोर जेबो गैला बेनिखाय मोनसे गोजोननायनि खौरां जों माने रायजोनि गेजेराव जों लांनो नाजादों जाहाथे गासैबो रायजोआ बेखौ बुजियो जे बिटिआरआव दिनै दाङाबाजि गैला नाथाय गोजोननाय आरो खौसेथिनि मोनसे बिदि जायगा माने बिटिआरआ जानानै फैबाय बेनिखाय जों भैरबकुन्द ब्लक हिसाबै दिनैयो समग्र बिटिआरआवनो जादों जों भैरबकुन्द ब्लक हिसाबै जों बिदि बाइक मोनसे रेलि जोंबो लानो आखायाव लानाय जाबाय बिदिनो जोंनि भैरबकुन्द ब्लकनि सिङाव थानाय गोबां बिदि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा दिनैहाय बेयावहाय नुजाथिफैदों आरो जों नुनो मोन्दों 500निबो बारा जाहा बेयाव बिदि बाहागो लाग्राफोरा माने बेयावहाय जमा जानानै फैबाय बेयाव जों मिथिनो मोनो जे जोंनि वर्कारफोरा दिनैयो जोबोद रंजा बाजायै दङ आरो गासैनिबो गेजेराव बेयावहाय जों मोनसेल' हारिनि मानसि गैया जों गासैबो हारिनि बेयावहाय आदिबासि होन गुरखा होन बर' होन आरो गोबां हारिनि बिदि जों जमा जानानै मोनसे बाइक रेलि जों लादों आरो बे मोनसे गोजोननायनि खौरांखौ जों गासैबो रायजोनो जों होनो जों नाजादों जिहेतु 5 बोसोर आगान होबाय गोदान मोनसे मिजिं मा थांखि ब्लक हिसाबै नोंथांनो मावनो थाखाय रायजोनि गेजेराव फोसावनो 5 बोसोरावहाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिगिता आसुनिफोरखौ लाबाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव जिफोर आसुनिफोरखौ लाबाय गोबां जाहा जौगाबाय अब्लाबो माने जों बुंनो हाया जे गोबां बिथिङावनो गासैबो बिथिङाव जोङो माने मावजोबनो हादों आरो फैबाय थानाय 5 बोसोराव जाहाथे जों बेनिख्रुइ साबसिन जों खामानि मावनो हायो रायजोनि समयसाफोरखौ जों सुस्रांनो हायो बिखौ लानानै जोङो बिदि थांखि लादों आरो भैरबकुन्द ब्लक हिसाबै जोङो रायजोफोरखौ जों बुजायनो नाजादों जे इउपिपिएल सरकारा दिनै जिहेतु गोजोननायखौ लाबोबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोङो गासैबो रायजो राजाखौ लानानै मोनसे मोजां सरकार बानायनानै गासैबो रायजो राजानि समयसाफोरखौ जोङो सुफुंनो नाजागोन बेनो जोंनि 1 नम्बर थांखि आरो बेखौ निस्सय दिनै रायजो राजाफ्रा माने बुजिदों मानो होनना बुङोब्ला बावैसो जाहा 15 जुनथु नभेम्बर बेयावहाय दिल्लीयावहाय बड'लेण्ड महत्सब जाना थांबाय बिनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्डआव जे मोनसे पिस माने जाबाय आरो पिस जानायनि थाखाय दिनै जों मोनसे भारतनि राजधानियावहाय बिदि मोनसे गेदेर प्रग्राम लानो हाबाय आरो स्पेसियेलि जोंनि बर' माहारिया दिनै भारतबर्षनि गेजेराव आरो मुलुगनि गेजेरावहाय मोनसे सिनायजानाय मोनसे हारि जाबाय बेखौ जों सिनायथिखौ होनो हाबाय आरो बिनि उनावहाय थांनाय 3 डिसेम्बरावहाय गुवाहाटीयाव जि भिजन डकुमेन्ट्स जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिथु बिदि फोसावना होबाय बेयावहाय 22टा जिथु हारि आरो हारिसाफोरनि जि भिजन जि बिसोरनि मावनो गोनां बिसोरनि समयसाफोरखौ सुफुंनो थाखाय जिफोर थांखि लाबाय बिटिआरआ बे मोनसे माने जोबोद बाख्नायथाव खोथा जोबोद बाख्नायथाव आरो बिनि गेजेरजों जों आसा खालामदों जोंनि बिटिआरआव थानाय गोबां बिदि हारि हारिसाफोरा बिदि जौगाखांनो मोनगोन हारिमुफोरखौ लाखिनायाव गावनि कालसारफोरखौ लाखिनायाव गासैबो बिदि सुबिदाफोरखौ मोनगोन आरो बिनिख्रुइ साबसिन बिदि पदक्षेप आरो मा थानो हागौ बेखौ दिनै रायजो राजाफोरा बुजिदों आरो जों सानदों फैबाय थानाय समाव जोङो नेक्स्ट टार्म्सनि थाखाय जिथु जों सरकार बानायगोन आरो बे समाव जों गासैखौ मावफुंनो जोङो बिदि हागोन होननानै जों आसा फारिनाय थाबाय जों थारैनो गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि जितु हान्थि सुक्ति 2020 सननि 27 अक्ट'आव जादोंमोन आरो बे हान्थि सुक्ति मर्मे
बिटिआर ओनसोलाव जथेस्थ हान्थि लाबोनो हादों आरो हान्थि मोनदों जोङो आरो जेरावनिखि हान्थि थायो बेयावसो माने जौगानाय फैयो आरो बेनिखायनो बिटिआर ओनसोलाव दायो जेसेबां जौगादों माने जों माने सानथ्र'हायै होनना बुंनांगोन जे चारिउफाले प्राय दिखावनो बा प्राय माबावनो दिनै हान्थिनि जुनै जा डेभेलपमेन्ट जादों आरो बिटिआर सरकारा मावफुंनो थाखाय बेखिनि सामर्थ्यखौ मोनदों आरो बेनिखायनो जोङो दिनै बे गोजोननाय हान्थि सुक्तिखौ लानानै जोङो पिस रेलि खालामनो ओंखारदों आरो पिस रेलिनि जुगिदि जोङो रायजोखौ मोनसे बार्ता होनो जों लुगैदों जे हान्थिनि जि बार्ता बे बार्ताया जाहाथे प्रतिजन रायजोनि अन्तराव जाहाथे जों सोनो हायो बा बिसोरखौ जाहाथे जों कनभिन्स खालामनो हायो जे जों जे हान्थियाव दङ जों जे हान्थि लाबोदों जे बिटिआर ओनसोलाव जे हान्थि जादों बेखौ जाहाथे जों रायजोनि सिगाङाव जों बे बाताबरणखौ बा बे बार्ताखौ जों होनो हायो बेनिखायनो जों दिनै भैरबकुन्द समस्ति हिसाबै बेबायदिनो मोनबा समस्तियावबो बेबायदि हान्थि रेलि सोलिगासिनो दङ आरो दिनै भैरबकुन्द समस्ति दिनै नैबेनिफ्राय जागायजेनगोन आरो बेबायदिनो जोङो हान्थि सुक्तिखौ जाहाथे जों आरोबाव जाहाथे इयुनाव जाहाथे बेनिख्रुइ जाहाथे बांसिन जों जाहाथे बिटिआर ओनसोलखौ जाहाथे हान्थियाव लाबोनो हायो आरो डेभेलपमेन्ट थाखाय जों खामानि मावनो हायो बेनि थाखाय जोंनि बे मिजिङा थागोन সম্পূৰ্ণ 5 বছৰ হৈ গ'ল বিটিআৰ চুক্তি আজি ভৈৰৱকুণ্ড ব্লক UPPL সেইটো শান্তিৰ এটা উদযাপন বাইক ৰেলী এটা ওলাইছে আপোনালোকে কি বাৰ্তা দিব বিচাৰে পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক সকলো চেনেলক ধন্যবাদ দিছোঁ এই যে ভৈৰৱকুণ্ড ব্লক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আজি 2003 BTC একৰ্ড হৈছে লগভগ 17 বছৰ দুইটা একৰ্ড হৈছে এটা BSC BTC আৰু BTR একৰ্ড পিছ একৰ্ড তো তিনিটা একৰ্ডৰ ফলত আমি যিবিলাক সা সুবিধা বা এটা শান্তিৰ যি এটা ভাতৃত্ববোধ যি পাইছোঁ কিন্তু 2020 যি 27 জানুৱাৰীত যি BTR একৰ্ড হৈছে পিছ একৰ্ড এই পিছ একৰ্ডৰ বলত যে ইয়াত এটা শান্তি নিৰাপত্তা ঘূৰি আহিছে এইটো সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছে বিভিন্ন ইণ্টাৰ বিটিআৰত 35 লক্ষ মানুহ ইয়াত আছে 35 লক্ষ মানুহে যে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে যে এই পিছ বিটিআৰ একৰ্ডটো এনেকা ফলশ্ৰুতি হৈ আহিছে যে সকলোৱে ইয়াত এটা শান্তিৰ বাতাবৰণ জীয়াই থাকিব পাৰিছে এটা নিৰাপত্তা প্ৰত্যেকজন মানুহে আজি কোনো মানুহ এজনে অকালতে মৃত্যু হ'ব নালাগে এইটো এটা পৰিৱেশ বনাইছে আমাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত আৰু গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ছাৰৰ নেতৃত্বত এইটো এটা ৰাইজে নিজে উপলব্ধি কৰি ৰাইজে নিজে কৈ আছে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ মই বিভিন্ন সময়ত আমাৰ যি 17 বছৰ যি দুটা যি আমাৰ একৰ্ড হৈছিল এই একৰ্ডত আমি একো শান্তি বা কোনো এটা আঁচনি বা ৰাইজে লাভান্বিত হোৱা আমি একো সা সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আজি প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত আজি এপছুৰ নেতৃত্বত আজি UPPLৰ যি NDBৰ নেতৃত্বত যি এটা পিছ একৰ্ড এটা শান্তিৰ বাতাবৰণ আজি ইণ্টাৰ বিটিআৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি চুক্তি হোৱা হৈছে যে আজি সেই চুক্তিটো বলবৎ হৈছে আৰু ভালকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে আমি ৰাইজে লাভান্বিত হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আজি সমগ্ৰ ইণ্টাৰ বিটিআৰৰ সমগ্ৰ জনসাধাৰণক আৰু ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিক সকলোকে আমি এইটোৱে শুভকামনা বা ওয়েলকাম জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি একেলগে এই শান্তিৰ ৰাস্তাত প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্ব আৰু গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত যে এটা শান্তিৰ এটা ৰাস্তা শান্তিৰ এটা পৰিৱেশ ওলাইছে পৰিৱেশ আহিছে এই পৰিৱেশত আমি সকলোৱে একত্ৰিত হিচাপে আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু এই ইণ্টাৰ বিটিআৰক আমি কেনেকৈ লাভান্বিত কৰিব পাৰোঁ বা ইণ্টাৰ বিটিআৰক আমি কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট কেনেকৈ উন্নয়ন কেনেকৈ এটা ভাতৃত্ববোধৰ এটা বান্ধোনত আমি থাকিব পাৰিম তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে অগৰ চৰকাৰে মাত্ৰ এইটো কাম কৰিলে নহ'ব আমি সকলো ৰাইজে আমি সহায় সহযোগ আগবঢ়াব লাগিব যাতে এই শান্তিময় পৰিৱেশটো চিৰদিন কাৰণে জীয়াই থাকিব এইটো আমি বিচাৰিছোঁ আৰু টোটেল ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিৰ পৰা আমি একেলগে সকলো ইণ্টাৰ বিটিআৰক আমি এটা শ্ৰদ্ধা আৰু আমি ওয়েলকাম আৰু আপোনালোকৰ শুভকামনা দিব বিচাৰিছোঁ এই শান্তিৰ পৰিৱেশ আমি চিৰদিনলৈকে আমি জীয়াই থাকিম আৰু সকলোৱে আমি সহায় সহযোগ কৰিম আমাৰ যি UPPL চৰকাৰ আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত যি চৰকাৰ চলি আছে আমি সকলোৱে সহায় সহযোগ কৰি কিনে আমি এই পৰিৱেশটো চিৰদিনলৈকে যুগমীয়া ৰাখিম নাই এইটো এটা কথা নহয় এই যে গোৰ্খা লিডাৰ হিচাপে মই আজি ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে আছোঁ চেণ্ট্ৰেলত মাধৱ চেত্ৰী ডাঙৰীয়া নিচিনা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অৰ্গেনাইজেশ্যন জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী তেখেতে আছে ইয়াত কোনো বড়ো জনসাধাৰণৰ কাৰণে একো মানে অনলি কাম হোৱা নাই ইয়াত 26টা জনগোষ্ঠী আছে এতিয়া আপোনালোকে ধৰি লওক 26টা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে সেইদিনা ভিজন ডকুমেণ্টছ আমি তৈয়াৰ কৰিছে এই চৰকাৰে তো ভিজন ডকুমেণ্টছ মানুহে ভিজন ডকুমেণ্টছটো বুজি নাপায় কিন্তু ভিজন ডকুমেণ্টছ বোলা বস্তুটো অনা পৰৱৰ্তী দিনত যি সকলো জনগোষ্ঠীৰ যি সুবিধা অসুবিধা সমস্যাবিলাক যি হ'ব সেই
সেই চৰকাৰে মানে ৰূপায়ণ কৰিব বা সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব। তো এতিয়া আপোনালোক ক'বলৈ গ'ক গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে ক'বলৈ গ'ক আপুনি গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কিমান এটা এতিয়া মাটি বাৰীৰ সমস্যা কিমান আছিল। বৈষম্যতি যি আঁচনি ওলাই কিনে 13টা ছাৰ্ভিচ দিছে চৰকাৰে, এইটো বহুত ৰাইজে লাভ কৰি আছে। এতিয়া বিগত চৰকাৰৰ দিনততো বিগত চৰকাৰৰ কথা শুনিবই নালাগে বা বিগত চৰকাৰে কি কৰিছে কি কৰা নাই এইটো ৰাইজে জানে। বিগত চৰকাৰে খাজানালৈকে বন্ধ কৰি দিছিল মাটি বাৰীৰ, তো মানুহবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে। কিন্তু আজিৰ চৰকাৰে এই খাজানা যি তৌজি মাটিৰ খাজানাও এতিয়া চাৰ্কুলেটৰ এটা নটিফিকেশ্যন পঠাই কিনে এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী দিনৰ পৰা আমি খাজানাও দিব পাৰিম, এইটো এটা সুবিধা বনাই দিছে। তো এইটো আমি অপজিশ্যনে কি কৈছে কি কোৱা নাই এইটো আমি নাজানো, কিন্তু ৰাইজে এইটোৱে কৈ আছে যে 4 বছৰ অন্তৰত এই UPPL চৰকাৰে এটা ভাল কাম কৰি আছে। সকলো জনগোষ্ঠীক মানে একত্ৰিত কৰি কিনে যে এটা শান্তিৰ পথত আগবাঢ়ি আছে, উন্নয়নৰ পথত আগবাঢ়ি আছে, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক, এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত হওক, সকলো ক্ষেত্ৰতে এটা ভাল পৰিৱেশ বনাই কিনে এই চৰকাৰে আজি এটা পৰিৱেশ দিছে। এই পৰিৱেশত সকলো ৰাইজ সুখী অনুভৱ কৰি আছে, এইটো আমি জানো। থেংক ইউ। Welcome to IBT Coaching Institute, Kokrajhar, where your success story begins. Experience top-notch education with affordable course fees, making your dreams achievable. Learn from experienced faculty members dedicated to your academic growth. Our specialized teachers offer in-depth explanations and regular doubt-clearing sessions. लास्ट ईयर से ट्यूशन स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। Stay updated with current affairs classes tailored for competitive exams. Boost your exam readiness with daily CBT and offline mock tests, ensuring you are always prepared. Strengthen your knowledge with extensive revision classes. Experience our teaching quality firsthand with a free demo class. I'm saya match ko weekly kan, saya bahan ni ani saya aku dah biasa. Saya bahas si kelas berjaya, mana sampai Friday setiap berjalan naik, walau macam naik dia macam naik ni pun kan. Meditation inward English class saja berkacau. मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंस भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तो मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। Access all resources and updates through our official app, Make My Exam. Receive comprehensive course materials and monthly magazines at no extra cost. Join India's #1 coaching institute with proven success in SSC. Our achievement. IBT Institute Private Limited, the largest coaching network across India. Your success, our commitment. Enroll now and start your journey to success. Visit or call us today.